Kinduri barabara nene ya Meru kuelekea Mikinduri. St. Agnes ni chukuri ya chongairi ya kimadho moja Meru na kinya kinyangima. Na nane tukinye kinetia kinya kile utarajo mwaru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na aritoa babu den school na discoras na nyatu na ari moba kongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana na beto konogo kadheabate irachine. Ujukani ya buwa January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanjane buwetete na mbele. Marije to na jakugane na mbubuka juaku. Kumayamantu nkuruki junge chukuru kano chinge dhimugu kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Habari ya rukiri karibu mulaimbeli ya Meru TV. Rukiri rongiru dhongi tukiri kagira kula kundidite na mbero turaidha. Nugu turaidha na njirera ya girite we sasawa. Watawu kuona kinyani yonde sasawa? Watawu kuona kinyani. Kande tere, ntete rombela. Unuwe no watarawe tera nkuwera obere. Lakini nontu kudhungu ya kubera, nontu story rere yaku berende. Nontu story rere yaku. Yani iniyungu kuwiraka lakini wedhia story ni yaku bere. Kio ntegera imbi. Berende nontu story rere yaku. Mulaitheri wa Meru TV nirukire rurwega. Kominazi arenda kubwira nirukire rurwega. Tariki mwamba ide. Tibungo enda kuogo. Watu mbere tamuru. Aturere nawe. Wakana rutu. Bwaturere nawe. Taugo uni. Ino kamboni mbeto. Utire ka anyway. Ndarika nigana nanse, ndarika ni mirongo 5 sheriki na ukuruka nyuma ya dha emochirukiri. Habari yaku by the way? Ya kwa nebuwe. Anganu kariuka mbori. Habari ya kwa nebuwe. Yundere bwega. Ndokira bwega. Na imbagiri. Nkakadha mwathani nonto bobo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Kinyani watogu kuona? Kuona. Watogu kuona? Kinyani yonde welo. Kuona. Mbonere? Inyatu siambe bari yetona tini. Itona re. Keda ni ai itona re ni kalu. Itona. Nako me akanyamuku tongo ikambe chigana. Ya no mwanga uitina kenda tona. Kendo kono bwe. Tigana nabyo. Bwega ngwete ngatheti ya Daily Nation mbe nanse na remwige chunko na aramberio tu atiko mana na gechunko ntige kumunenkagira ngatheti ino mbumu ya gechunko. Toni ukethwa abona. Ukethwa aba utegete. Ukethwa aba ukareombere tutonyanja. Bakona ura ukumematuka. Arenga tinda ugatia ndokie tu borora uradire goro. Uradire obishini goro. Ukiuga arinde keriera mbumu. Gechongo na ntiko kaba gechongo. Thoma. Kithoma ndi. Kamwana kanini gatakombana gechongo ikwagopa endigo kwebeta kamwana kanini. Kamwana kanini gatakomba gechongo inyakorekeria. Ndauga ayutiena thina nonto niontie kamwana kanini ni isawan. Nkado mana nonto gechungu gitanterera. Gechungu gitintu gianterera. Gechungu gotire ntugo gechungu tigana na ecosystem. Mwanka ngeta gochwe. Tigana na ecosystem nonto na goti komenya. Tigana na ecosystem. Gechungu tintu gianterera. Na nonto bo story nu ngatheti no ya Daily Nation ye nankono kathomba nansi ndio na gago mantu mamethire tumakerero muno ima Zakayo Zakayo mtoza ushuru utiona temi mwini mtoza ushuru Tauga mtoza ushuru. Uga ogu. Uga tuwete yi.
Ugatugwite Kae iye. gahere macindano. Ugotauga. Raila aretire. Nara tonete mimwe ni itirendete ugu. Kautithongerete online ruerua. Raisi arechoro kirite kiguo kia kiraya kia Zakayo kirite ari mukuyuni akira wa tafadhali Zakayo shuka guruka wenda mie ushuru aya nani baba noe etire Ruto Zakayo Zakayo kirungi toyo gwetithio goti Area kiri real life gotagete mbicha. Kiri life. No we, no Ruto. No. Ruto is tall. No Zakayo. Ibaba. Naki. No mukuye kiri Ruto. Ato utikwaragirio kubi. Area ndauga in real life. Tureragirio baraba bawetithio goti. Tigana na gwitithio goti mbere. Ana otigana na oraya. Kombiko kegwa shilingi bilioni 15. Ira chithire tuikiwa kinyachio ni hot air no kurikana hot air balloon hot air magamba jeta na ro kile Kenya tu kama hot air na rundori era ni hot air ni hot air kwina mawamba mama methiretwo maitariru antu mwanya bara bethiretwo bakirekana ibethiretwo bakiringithanwa na mawamba mwanya muno bara bethiretwo bakiwetwo batirite batikwerwe muji wa Kenyatta no mo mijire tare ogoti ndio nantu bara Rigathi Gachagua and 9 others shilingi billion 7.3 Meru Wamboi Purity Njoki and Pulma Holding billion chire tanda bara yagotokethia runa mbere muraitheirie thina ya irio no thiete na mbere kwigua ikiruma akariba Mount Kenya kana akariba Kirimara na arendi akariba gontuko bariuga batikwenda bataraisa batikwenda intobia bikunenkaniro barenda kunenkerwa irio kengoti batikwenda bataraisa ini kunenkaniro batikwenda ene barenda irio byakorea bare nonto yora irori thiri turi kinambe ko batwikira mpanga ntere ino nonto bwabora mbure tete twekionekana kwa kagita karaya ibadhere to bagitaririe bura bewite bena kinyamara ke wagi bobya korea already food aid is being distributed in Kirinyaga kana ile biote bile to bikinambe ko bikinen kana gona rante cha Kirinyaga Embu Tharaka-Nithi na Kinya county cha Meru rugano tukarwethera karatatini ye 10 muritherie mwende wa Meru TV. Chebukati kiri Raila onania video kana nkothitange onania video kana nkothitange mukarigite uyo wa au kabere wa kamiti ndugamirizo na mianka nawe Wafula Chebukati yathiritwe akiandikira azimio la umoja mutongore wa azimio Raila Odinga na arethiritwe akinambere kuigwa kiuga kana akimuria nona ni ile video ira Raila augaga eneo ya Wafula bayeta kumuriongera nyuma ya ithurano kuinambere kuigwa bikire kagirwe araugite amunenkera ntugo 7 ntuigana Nancy 7 we 7 Imbinande 7 nonto tekomba utamkanta mukejao tauga 7 sawa bwera nonto bakuwa 7 augite ntuinwa munenkerete ikaya kuthira akamuthaikithia no wereta Wafula kiri Raila Chebukati kiri Raila video araugire gari betete kwao yes wewe togu ntan kedha watogu ntan focus on service delivery Hulu tells Ruto as Mons Magoha ora wari mutongore wa ukabere wa ndegoro ya Kenya Huru Muigai mwana wa Kenyatta amona mwekuru wake Margaret Kenyatta kagitakara bathiete bakinambere kwa bakiboreri muji umutotigi wa Magoha bagwatinte na mwekuru ntiwa wa waziri uyu wa ukabere wa kithomo bathiretwe bakinambere kwa bakiaragia mantu mwanya mwana bakiweta Magoha ta mutongoria
oerutanĩrĩtie ngũgĩni ya kina mũno nkũrũki muntu ũraĩ na maono kinenthegũrũ ya Kenya. Kagitani waku no arira Rais Uhuru Kenyatta ethiritwe kina mbere kũigua kiromba atongoria baba kuthaino uno tongoria bwa Ndagitari William Samoei Ruto gutigira ati bakurutira Kenya ngugi kurekana na mantu mara maingi kuringana na Shonkoni Nancy kwithiritwe kwina mitino nkuruki 60 mitino nkuruki ya 60 ya marandi chaja kwa Jamaica na kwenja wa maiga kwithiritwe kwina mitino 60 anara andu kathumba bethiritwe baikwe kagita kara bakwenja maiga kana ba site nino na bobo ikumani na kana wakagita kamya nkethandatu kwethiritwe kwina mitino ino aga nthiguruni yetu ya Kenya inarende kuringana na ripoti ira yethiritwe kirutwa ni Nancy Gathungu mwandiki munene wa the report by Auditor General Nancy Gathungu yes wa mathau mathirikari na thiritwe kinambere kwa gitaragiria na kuga ati makarika mama methiritwe makinambere kwa makionekanaga sana na arantere Kakamega, Kisumu, Migori na mbaira kana inokwithiritwe kwina ikuo bingi biantu bara bethiritwe bakwira marandini mama Nancy Gonoro okarwethira karatati ni gatwere na antu nkuruki bakuru bainambere kwa bakimenyanagiria kana bakimenyagira kumwana wamba mamethiritwe makinambere kwa igwa makionekanaga na arendi antu bakwirutha yani mtu agekira sura yengi okethe ambikirite sura ya Nancy ngakwiyira na sura ya Nancy kadide maski kana tia twigwe Radio Umanye did not hesitate to send an application when your friends shares known for many years rich okay rugono inko ruene bantu kurekana tendo ulituma application chiaku maybe wechwa ngoge ntukuna ubichinina na maybe no kumenya atongoria bago ntuku then mtu akachange tu kana akaedit document akaedit maybe yanene ba bichino watu kan abo kwalia nwe uliona nwe abo kwalia nwe yes na akwera me uruteke ya ukaruta kwa ngugi of course ukaruta tatoa okay yako kulishukwa ikio maniri antu barero bamenyere na mawamba ta mama imethirite makina mbere kwa makionekanaga DPP Nordin Haji has defended his actions, saying he withdrew the cases following frustrations by witnesses and investigators. Kuina magama mama ethiritu makiro kotini gambari yangu kwira 15 billion graft tax cases Nancy na arende kuringana na Haji ethiritu kiwa na thuritwe ni ankoye na baraba ethiritu bakiro tha Shonkoni na ethiritu akiruta gambarire nuko ta kwina mantu methiritu makendere yagu igamba ria bara bethiritwe bakithukia mbia cia mwingi de mugana wa 15 billion na ende ruga kuma thaino na rutite gambere ikumana na kiau gite ankoye na baba kurutwa Shonkoni iba muthuritie antu bakuthurio karuta gamba kuri ntu bwethetwe kubara tuthithio Shonkoni nkoroki yes ende irende gukurua no ntu bakuruta no kombeko kaya kwigua magamba mama ni hote imorongo mari mima biore biabire kire Kenya thaino kombeko kegwe inula avoid kombeko ke kana ikwegento Haji anenkeretwe kengo I withdraw magamba mama overrate na withdraw ita magamba jama ingi exactly na ja very prominent people kapsa iduro onoro kethe ya karatati ni gatuna waguranga theti ino kaina mbere kwigwa okay raithagira anti-graft lobby questions state commitment to fight corruption mantu mako nena ngukumo Nancy no kuona tama kathira Jojo karita ya murimu jo cancer ndene Kenya
donda sugu. Kameterera ithagiria mantu makone na nguku mwaga nthiguruni ni thiretwe kiuria biuria Kenya Kwanza kana thirikari ya Kenya Kwanza na arende bethiretwe bakithi na mbere kwiba bakibauria gutigira ati kinyawe bakubatetheria kiri kurwa na mantu ma nguku mona muno nkuruki gutigira ati kwina uweru kana transparency kagita kara bakonenkana ngwechiao gutigatuke kibo bethirikari ni na ibo bakuthukia ngukumo bari mustareni wa mbere. Yes, karatatini atoda tiko kethia rugonoro. Focus on services delivery. Uhuru tells Kenya Kwanza. Urawari rais wa ukabere mwana wa Kenyatta, Uhuru Muigai mwana wa Kenyatta. Na ethiretwo kina mbere kwigua akiariria okay, na ethiretwo kina mbere kwigua ageraga kuwetwa muno mantu makone na atiriaga tax atiriaga goti ka mujiu wago utiriaga goti arende ethiretwo kiuria rais William Ruto gutigira ati nathi na mbere kwiga kirutagira antu ngugi natigane na tunyo twa twingi. However na ethiretwo kina mbere kwigua akiuga atongoria babateri kuthi na mbere kwigua ba kirutagira mwingi ngugi ira babathurire na muno nkurukia kiuga kwa mianka emekayeyete antu bakaina mbere kwa bakiririkanaga ngugi yake uyu Uhuru kwa kwaria araragia kagita karara thiretwo kina mbere kwa kiwatania na muji wa ora wale waziri wa kithomo mututigi George Magoha na mwakuru kagita kara bathie na mbere kwa bakiwetaga Magoha ta mutongoria erutanite ngugi yake na mantu kana mantu mekathomba mara Magoha hagati wa kiririkana onamo. Rais uyu wa kabere augite atiri kwina mithemba yiri ya antu kwina antu barabaragia sana mantu marabakarutha na batiruthaga kwina antu barabaragia twaya nkaburuthira rami nkabwakira hospitali nkabu njira ndoje nkabandithia miti ni bandithagua budding. Okay. Cannot you? Bitch. Metini udagata? No. Eh? Angota huga. Ndagata. Kugore bibi. Ndagata. Mete anganka buretera ambi. Truga anganka buretera ambi anga. Ogata. Ni utie bana nduga anganka buretera ambi anga. Ogata. Ndoga bwanda uga. Ende raisi aruga kwina antu bo bakanywa pere nkaburuthira anganka tona twa kuruka ana bagatu kuru bagatu ciara na kirundura mutheru batayo nene na nyarume ima wirane promises ire iko twatigira imboria na batiruthaga mantu mo maintenance lakini kwina antu bangi barabatiarangagia wogu ingugi ukona oni mathithi akiona kwaria tutionaga morutha lakini tuona maumira tu ana moyo waku no aguto itwonire nda no twajie kuona tutamenya bwa waruthaga inda twajie kuona ari turiuga kwaria ari mathithi menya turiuga kwi babaragia muno kwi babaragia muno indi babatiaragia muno kana bwa bakarutha mbi kana mbi mathithi tu inda tugoka kuona tutimenya bwa waruthire lakini antu bakurigaria yani muntu kagita kararutha no kana kagita kararutha ntu bwega era congratulations uti muntu ethagerwa kimenyaga effort iragurukirite ngugeni results tukwenda yani wewe muntu awata degree yake congratulations uti muntu umenya yani bora thomaga mathina ma rimo kiaga nkima rimo ta kugera arabu the same case kinyamtwe nanto bakayo ukenera congratulations nui wananda no tabu uti muntu iji maita magana urere otetoro
Kwa resort imachija na ya kumania na wega. Taireko. Iwoga. Tiona atoro my friend. Tiona atoro ni kiwaga atoro iwe. Utie muntu menyima itamagana ogeretie. Bukire maga. Kogeragio. Ima utugo magana. Ogeragio. Kire kuremetwe. Ogeragio kirira. Utie muntu bamwe bareraga methori. Kiorira imbiko urwa. Effort kungangana. Kungangana guchwa. Guchwa. Alafu ndi umiro kewa congratulations. Congratulations. Utie muntu kumenya my friend the nyanya chio. Anyway, raisi wokira. Anyway, raisi uyu wakabere Kenyatta ugite bareo barana batiarage sana na ibarutha muno imantu maba baruthaga monawa. The former head of state arethiretwo akiaragiria kana arethiretwo akiaragia kiri mantu mara mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka arethiretwo akina mbere kuiwa akiaragia na akina mbere kwa kimenagiria kinya utongoria bwa Ruto nuntu bwa mantu mara bakurutha. Imachembe meto machembe magiciaca. Maya mama methiretwo makinambe kwa makiona kana kugeraniro. Uyu akagerera uyu gichembe, uyu akagerera uyu, uyu akagerera uyu, uyu akagerera uyu. Rugono roka rwithira karatatini kamwanja, karatatini gatuna na Chebukati na ethiretwo akinambere kwigua akiuga kana akimakania, akimakia akathitanga mtu. Inko thitanga mtu. Inko thitanga mtu. Thitanga. Wacha dhana ningo kuthitanga. Thitanga. Na makitie. Ni wewe batiko gichoka gyo. Awe na kuthitanga mtu. Nani mwera thitanga. Aya, former electoral agency chairman has given Azimio leader 7 days. Ntugo mugwanja 7 days. Baina mbere kwa bakio ndutaga video. Era ete Raila ugaga walikuja kwangu kabla ya chaguzi kutokea. Sasa walikuwa nakujia nini? Walikuwa nakujia nini? Kama si kupewa ongo, ni wape kitu kidogo. Siwa ulikuwa umewaita. Sasa walikuwa nakuja ni wape kitu kidogo ndo wanitangaze. Mr. Raila siwa ulikuwa umeita hao watu. Mimi walikuwa wakuja ni wape kitu kidogo. Alafu ile wakati mimi imekataa kupeana kitu kidogo. Alafu ndo wao mabaradhuri. Mr. Raila. Mabaradhuri. Hata wewe kwenda. Hata wewe kwenda. Hata wewe kwenda. Hata wewe ni Chebukati. Unakaa Chebukati. Chebukati athiretwo akiuga ntugo mugwanja. Ikiuga ikuthira. Watuika Raila atiigua kuruta video nugire eneo. Kotini. Ndani. Na arende. Baba atiruta. Ndakona ni urongo. Ato urongo irio. Irio. Irio ndachionire. Irio. Irio. Ronga mbere koti ja Raila. Niyo no andinya kumuthetera ngauga irio. Gitumi kiorega gwika union. Nuntu bwa shamba. Shamba bothe. We are men. Na ndi urauga niki kithiroti. Tutithirite na my friend. Anto arume real men. Menya you dare Chebukati. You dare. Utie ko dare. No maibaye kuriunga na wewe utiwetegie bukari. Niki wabete ka area ne uri. Ibajire kuriunga. Mgeni njoo mwenyeji apone. Ulipona. Mimi sikupona. Ulipona sasa. Matakwa yeta mabi. Matakwa. Taiwo. Matakwa. Hata ukadhukiria. Meto matakwa. Matakwa. Mata? Kwa. Sawa. Odi mabi. Matatizo. Matako nini? Matams. Eta matakwa. Matakwa
Machebukati. Chebukati. Matakwa machebukati. Chebukati. Mata kinyanira. Burendete. Ako thin aho karanthi na mata kendo aingirwe matakwa make. Nato chokera rietoru. Nontu mission chake chia ferire kulingana na Raila. Athire akaranthi na mata kwa Raila. Mata? Kwa. Mata kwa. Mata kwa. Tawo. Ngatigo kuga. Oh. Oliga mata niendo matakwa. Na wale komeruga matako. Anyway, kono karire karatatiga tunana ara Chebukati yatheretwa kinambere kwigwa akiruta mukana ntuko muwanjika ya kuthira Raila akaona kanyoni mtu. Akaribanyere Meru na Tharaka Nithi County ibetheretwa bakinambere kwigwa bake amokera irio bia mushanda nontu bwa kwigwa batena gya kuruma. Tunenkere ni roji na tiba taraisa akariwa Mount Kenya ibu bakuga bali ugende thina nene yitheretwa kibarumira nasi ithina ya wagibwa bya kuria na batiko endende konenkero bataraisa na utina mbure kura thina ya irio ithina ra yitheretwa gitwika mpanga enene kire akaninte cha Mount Kenya wagibwa bya kuria kwa bikiumaga mbura kwigwete kugana na kwithirwa kwina mathina kathumba mana metheretwa makinambere kwa makionekana kire arimi na kagitaka thano ithiete nambere kwekero magira hakari nwareo nkoroki ya njogu magana mairi chitheretwa ikinambere kwe wikionekana na arante cha Meru Isiolo ikithinambere kwigwa ikithangikagia akari muno arimi. Meru National Park ni moya gonto kura kwetheretwe nyamu ino ikiumagaruka ikainambere kwe wikithungagia mindani ya akari na ikabenyangiria biakore byago untu berende betheretwe bakeweta kinyabu nontu babura kana nontu babumu babura betheretwe bogete mayora rethe wale kithinambere kwigwa yora ri nambere kwa likiro dagata likiro magera akari ba ntere ino karatati ni 13 kwena ambisha katunia iba baba nkwana bawete njara ndeona uyu no wenansi uyu ndeona Raila awete njara nao Ruto na Ruto ala Ruto no awete njara enda uyu no na njara ndeona ta Ruto njara ya kule ya muno ya yo nena njara enda ntuni kanjoka ya kithwa bisha gatuni ntu no aburendaga witaga okay imama mantu mametheretwe makionekana ngathitini na nasi how does this alpha fare on our roads antu mababendete nkari pursuit of justice. I have a thing of alpha, just how think twice before spying on your cheating spouse. Think twice. 1, 2, twice. Mbere tiambiria go spy. Kire mwendo wa kura au kuiyera au Kuyambi. How we cheat. Akuyera. Marriage does not. That God, Baba ingetwe single. Even you. Mukane. Kana. Nkane go. Kamera no kane. Nkane go. Mukane. Nkane go. We. O. We. O. Awe. We o. Otakuwa bari gondi bara. Oga. Tui. Wachikiro. Nyuntie bekiro. Ogo chikiro. Mdauga. Thank God Baba inge be single. Mtote kuigitu. Anyway, marriage does not decomplicate the individuals of a person or the right as outlined in the Constitution. By the way, kwena nini chile kusana.
antu iba uchiti sana aretie nene muno Why? na ikina antu bachita na inyogu Mungu watwele. I have no That's idea. it? Uh-uh. I don't know, they were innocent. It's true. Hiya. No, they were It's true. Homa? True. It's true. Ikino antu batabuya for once. Nkwere nansi. Thinira nene yethagirwa iri kuria we control. Cancel us. Uri innocent true. Obateri kwewa wena control. Nonto mantu mama ke madugani. Okay. Uboka adugani. Niende yana tamadharau. Horana tamadharau. Si madharau. Baba gurene. No bakwere ndatoyi no gukwira. Kawebekagira ati na muno nkuruki okegwa wina ukirombaga inya kuma ke mwathani utongorerie nundu twina miri ya kiumuntu. Amen. Hallelujah. Miri no twina ya kiumuntu at times ni twika tempted. Wacho wa mwana mtu ukamutamani. But all the same kwa wina control kiongoni yako. Ukauga ntikuri mantu yani ugekira tu twine turiana banje Yesu Kristo. Uratukwire mutharabani. Atwenda no wendo wa Kristo. Uti oyu itamwarajia. Ukaruta yani mantu amu kapsa. No kera mwathani tafadhali ntethia ntikaweko magerioni. Na mwathani agotethi. Na mwathani agotethi. Utiena maana ma kucheat ukiona yo nugirie no ukiona yo nuinganire no it's bad. Talk to your fellow men. Talk to them. Ni vibaya. Wanaume. Ni vibaya. By the way. But all the same. By the way. Hey. Hakuna kitu ingine sasa uma kama hiyo. Jua tu kuna mtu na ako hapa. Na no abuko ina super gonorrhea. Kata jira kakalito kakaruru. Kakaruru. Okay, buka kweli. Kuga tembo na nonga mbekeri chai. Karakobitia. Anyway. Ndiego ole mwana omonoku. One nande. We mwana omonoku. Onyo mantu mamuto kwali monde otio ntokomenya. Ntauga ntakomenya. Imbigagua. Exactly. Ibun kugete ogu nuigagua tu. Imbigagua. Otarutha. Mando torutha kinya tu. Kanyone gakutera ko. Imando wale mero tarutha. Ntikomenya lakini kinyoka goruthite otigoruthite maita makoroka 42. Manto mata 42. Mekiuga 42. No, maybe otarutha sana. Maybe inkuga maybe. Tengi na mandi 42 kana witia mbele 42. Tu ya 53? Okay naman. 49. Okay naman. 47. Otemenya wetigana. Anyway, kulirwa baba ingi by the tu bakirewe mirimo. Ti mirimo ya STI kana gonorrhea ka kaswende. Muno wetu akaswende. Toruku. By the mirimo ene riku. Mono. Chawere jiragita spangonor. He, anam zimpa. No kumemenya kana. Hate. Kwa wote migetwe. Nini ndenko megeru amitambo. You playing so holy now? No, te holy. Ni unase ndau magaruka mubangon. Tuire joambira di Nairobi. Ani untiere naten. Ndau magaruka mubangon. Ndar eni akomeluguraga. Nkigitabura. Ngitwe mata. Nyororo. Ngitwe mata. Bas. Tujana kai kanyu. Kanyu kai mata. Anyway, iki iruga ya koro ibutwara yo kagitakara geto. Otikanya amber ntemberi yanto ndo umono
ya karata ero waru karata tini uronera kote raugire kamwistes no married. However long mtaka pale you're not married. So ibanga bange kamwiste it's not holy either. Yeah, it's not. So baraba bakarita kireo na nibanga bange bara jawo ko karita wa iri kana kaida bara na bokamba ni amando mtu wemwe bokamba ni amando no tuira bara bakarite bara bakarite creo ana nditoka kubera tumenya tu chineke machike tibanga chineke. Anyway, is my wife mentally unstable or just insecure? By the name where either way to my marriage, first time pet owner, some hack. The name whether way kirikegurano, equally insecure. Yeah. Mtu nabatiri kuwari insecure? No. Why? Kidara ko yento kiomba kodhiria marriage ni insecurity. Kinya relationship insecurity. Ukethra mtu ria wino nande let me now cancel you. Nande undikiria kuma Mandam kanjura. One. Au mono. Kidara ko yento kiomba kodhiria relationship irare Stable. In insecurity. The moment that trust me security insecurity umana na ko lack trust. The moment you take trust mtore winawe. That is the downfall na nde kila kitu. Kote uomba kwethera uri insecure uge trust mtu. First you break the trust. Trust ikadira then insecurity kamberia. Now for you to maintain that trust no mwankana na umpe reason ya go trust. Kendante donde insecure. So kintu kiambere ko in trust. Breakthroughs that no longer imantumakwem. Yes, insecurity. Ni uraga relationship. Ndakikanya kudhivya counseling. Free counseling. Tumesikia kweli moruna na kanchani yetu kwa tumesikia mbio. Si tumesikia, ni tumesikia na tumeelewa. Okay, tumesikia na tumeelewa. Good. Okay. Muraithire wago yangathetie no yena ngono ndi ngima ukainambira kwa kire ithagiria maternity wing and giving birth game of chance mothers at Hola Hospital. Okay. Okay, bwega. Nancy, nandreka inkai tutaririe maybe mama yakingathetie no anonto ndagitari wetu karibu kuya kengo tuinambira kiwa tukerageria mantu makaswende ale mantu to aririe jago wago etaja mbere jago ijo kwendaga gaswende kiwi keke umake mbere tunenkere mama ngathetie the standard Intuko na aruere ntariki ya mbere ya mweri jwaire mwaka jujwa ngirejire 23 njarene kwangweta ngatheti ya The Standard na kire ngatheti ya The Standard ndio na ntatoidine nkirikanya kambere na ntemo inene ni politics of tax sack in the mighty politics of tax siasa cia ugoti iria tirumirite the mighty ones kana baria banene na aja ndio na give unto Caesar mpe Kaisari yake Kaisari give unto Caesar na nara kukwirikana unto bobo bwa kuria ugoti bwithiritwe bukia politicized na bukiri wa siasa kuma itarira Kenya ya jokirio ciathi na kethera unto bobo tumba kuruwa nabu then gukethera kwina iria tugwita instrumental by KRA to silence critics kana kuretweka gutithira kwina openness kire manto ja uri bwa ugoti ndene ya mbiguru ya Kenya
Rugono ruru karatasi ne gato na karatasi ne rugono rungi ni rwa junior secondary kicks off kana aritoba junior secondary barambiriria gwithira bagitonya cukuru na naragukwirwa cukuru cia public chi reported high turnout na arena bo achiari bakuga most parents were yet to buy new uniform na achiari bamwe barari bagore uniform injeru chiari baba na batomba kwithira bakigura kugwa na baretire na uniform iria barari nacio aja angine manto ja forma ni mwekuru wa Magoa nkona aja kia eulogist ya Magoa atutegere karatasi na gato iri kirengatheti ya The Standard nara kuina manto ja unemployment kana wajibu wangu gindene ya ndegoro ya Kenya ni untobogwetia urgent rate to be looked upon kana untobogwetia kwa sauti na njira ya haraka ni untonebogwetia baba inge bagiteja otoro bwao ndakwira hau tugitaita ukabere karatasi ne gato datu kuina rugono rwa mtu umore okwirwa a tale of a man who escaped death rolled twice kana ombete kwithirwa akebera igambarea atwiri death sentence mutajaire nomba kwithirwa akishindana igambarimu na thai kuritwika nararekererwe narombere kwithirwa agishinda gamba narekererwe kinya gwatuka nabe kimutajaire akiejaga sentence to death sentence mtuju aretwa Benson Ojo yeah Benson Ojo aritwika nararekererwe riambere arekererwe on January demuthia bururi arombere kwithirwa akirekererwe buruni January 25 na igambarite kuritwika the Bungoma magistrate sentenced Ojo to death for robbing ukaiyaga kaombete kwithirwa akia na nyuma ya gushinda maita jau jojaire koti omba kwithirwa kimurekeria ko urugono rore ombete kwithirwa agishinda koti rore while playing the tax card is always a political hot potato mantu ja politics kire uribo ogoti is an age old game nunto bwa kuma tena kuritwika kumarira Kenya ya jokirie oshiathi otoro gutwira family ijuri ira chiombete kuthirwa ikirwa ite kuria ogoti ni family ya our first president first president Jomo Kenyatta na the second president Moi ererwa family jini chiombete kuthirwa ikiebera kuria ogoti kwa egita na ko mutongerio wa mbegoro Daktari William Samoei Ruto nombete kuthirwa agishitaniria ni ugutigera gote mtu ukwebera kuria ogoti ajandene ya mbegoro ya Kenya. Ruto craves powerful individuals are sponsoring Azimio Reader na kinyabara bakomba kuthirwa bagisponsor campaign chia Azimio ira chombeta kwithirwa bagita na chombere kuritwika nyamechemani unoka ikwithirwa care sponsored no rurugono ruritirite na mbere ya karatasi na gato na bado karatasi na gato tano kwina neke KRA ombaga kwithirwa ikilose billion cia mbecha kire ogoti to investors and security units na Kenya Revenue Authority yombete kwithirwa billions of shillings chargeable on police surprise expert say Narago tuika local investors na and the Kenya police ibombete kwithirwa 40 billion shillings in import duties kwa tuika mbete iri bati kuthirwa ikigitagwa ogoti rwangirwa police kwa tuika mbete witu kinyakire KRA ku investors kenda ujukia shortcut ya kuria ogoti ukona police bagwetekerio gakuruka into bya kubitegiterio ogoti na rugonoru na bage taxi kwatika mbete ichombe ibona taxi na kinyana itokare na mantu ya taxi kwatika mbete ukaithinga tairo I don't think it told to give our economy either struggle out to struggle ukinyaniria budget yetu
Kuna mantu za wifi. Wifi kuretweka the first paperless cabinet approves setting up of 25,000 wifi hotspot. Nuko na wifi? Ndiye na wifi. Sawa kadara we na wifi wote na gitumigia kuthomera rugono mbaide. Muraitheri. Akagura ngatheti ya nonto bwa matha, akagura ngatheti ya The Standard uitege karatasi ni gato 5. Yabangwera thirikari eneo kwegie wifi. Karatasi ni gato 6. Nje Mudavadi ikuombera kuthora gukiwa na 11 police officers ibagwa atine ugucokia biuria na kuandika statement. Kuretweka the criminals babrekere ndene yanja ya Mudavadi na bomba kuthora bakia 40-inch television. Na gas cylinder 40 inch tumenyere ti 32. Tigana na ndia 32. Lakini kwenye 50. Kwenye 50 inch. 52 imagine. Na ndire yombera kuthora gita ni 40 inch na gas cylinder na kuretweka bia yero enja oyu Mudavadi compound eu lakini a different room. Atweka nyombe Mudavadi reara lakini kuna nyombe ngiri ile 100 meters. Nyombere in fact it 110 meters from the main family home. 10 meters? 10 meters, just 10 meters. Na yayirwe Monday morning. Family discovery Monday morning na ya report. Ko 11 GSU police officers ibagwa atine ugo chokia bioria biora gwetera na mbere. Antonia wange no mantu za KRA bado na rankona KRA Swiss Farm on the spot of a multi-billion exercise deal. Where Kenya Revenue Authority na ezi igwetwa Swiss Farm niumbete kwithirwa ikemure kwa kairi kumania na multi-billion service contract iria yombere kwithirwa ikiewa kire company ije ni KRA bari ba ombe kwithirwa baki supply kana they were to monitor the production of cold beverages such as beer and soft drink. Company ije yali ko monitor cold drinks na kuretweka KRA bamureki na company ukumanya na multi-billion service contract. Uimbeta ingeti yaura. Raila wants pearl digging in Africa after spreading. Mutongere wa kiamagia Azimio Raila Odinga kiaria na area anterechi ya Nigeria. Kuna rare conference in Abuja, Nigeria muthenya joigoro. Na kuga na regretted that kethra Kenya etumba kwithirwa igitegerwa ithurano bibira kurukira bithirwa bigitegerwa kairi ura bietere na mbere. Komba kwithirwa onto bubu bogeta na mbere kuma Kenya votonye kinya kende guru ingeti Africa. Na alagwa atweka uri othuri agachinda but kuringana na technology rero watweka kwena muchindi uri othuri technology ku arenda kumanisha na chindite lakini president ura tweno athuri ni technology. Ko nande na mbeta kuthirwa akigonto bubutegerwe nonto no buthingatire nthiguru chia Africa. He sent the 207 election Chombere kwethirwa divided a script for former Zimbabwe President Robert Mugabe na other countries have since perfected the use of technology to override the will of the people. Okay. Gona ruru katasine ka mugwanja muraithiri o Meru TV karatasine gatonana kwina 100% transition kere junior kere aritoba junior secondary narago twika in Nyeri County chukuru nyingeti ya muinge chireportete kana ichombete kwethoro ikiamukira ana full capacity na for example school ya Nyamachaki primary school ile kwira ne joketiana 196 junior secondary students. That is 100% transition. Na kuretwika irasibite kungana kire public schools. Ako thirikari ire karaja ke try bangete
kwetera anaba junior secondary rukona ruru ikaratasi na gato na anaga kenda kwena more than 200 teachers storm TSC offices demanding transfers wakalika na mwaka mudhuru TSC kana arimu maendi teachers bombeta kuthaba kiromba abai kwa ikwe kwena njachi yao na ontobobo takinyaniro ne TSC na aragukura more than 200 teachers kana nkurukia arimu magana jaire bombeta kuthaba bagita obisine bakiandamana mwanko obisine cia TSC ne ukumba kuthaba bagicokwa akwena miche yao na araba kuga many of them are seeking transfers to save their marriages. Well, okay. Onto kwere kagita bwa nintete nkuyenye sana. Nonto alimu barenda kuthi miji akubina miji kengo marriages chiago. Chi marriages kengo mirano ngorano chiago chithina mbere kwigwa chie sawa lakini kiure kyake nena atiri antu bapetha bapana wira chingi tamanda gitari watuika daktari ya guntukura ya kinyambo kaba kubatara kuninta nintu akubina miji yao ni unkorigwa na I don't think tega itigana nyama daktari tega antoba security okethera mtu aringetwe alethia karakinya meri kadhumba meri nye 5 na chukuru I think Hispania meri that tu achoka muji imagine 3 months na we na kanya weekend kuenukaga weekend no ane okona anyway wachoka neri anja ndio kutharuka tuthirikiria ngatheti enu nansi tuthirikiria ngatheti eje kuritwika Kenyanze ibabati kuthaba cautious karibu bati kuthaba makine no to COVID-19 bado ererwa etathira kuritwika World Health Organization yugete nego chokia kuwekera kwa mask rengi no to COVID-19 iraonekana bado haijaisha kabisa kwa tukwamba kwa toke karaki horera kuna priest uriaja aletwa Father George Kimani wa kanisa ya Kamango Orthodox in Kiambu na nowe MCA wanacho ward in Kiambu County kuritwika akirire auga is conscience etinge mwitikiria karakiria kionore antu bawe bakuthangika ari madhabauni in terms of poor leadership nikige atumire atonya siasa na agotonya athurwa MCA wanacho ward ndereche ya Kiambu County gonorwa weru ikaratasi mega 15 ngatheti hizi ntikona ndina nteto nyingi noka aka muraidhirio Meru TV akagura aitegera ngatheti ni kenda tukomba kuthato gitonya ndene ya ogima gotegera ogima bwetu bwa mwekorogocho MCA taken to court over incitement korogocho MCA no mbite kuthurwa agikwa ndene ya court nyuma ya incitement aretwa Odhiambo aure wagwatirwe ntuko ya Jumatatu na raikira mbere ya Milimani Law Court aria akomba kwethurwa akigambithwa teacher of a student ndethe mwarimu wagwati nyuma ya kumania kwa gikuo kia murito wa form 1 then agatanga CCM secondary school 2019 to be detained. Okay. Ukaithomera ngatheti eje ya The Standard nikienda kwamba kuthurwa ukechionera teto ya chombeta kukiandikwa ngatheti-ini eje how NEC can better safeguard data while releasing exam result NEC yomba kuthurwa igikaria data chia ya terere kurekeria kigerio gia KCSE mantu jarire to karatasi nega 15 awangi mitumba make it to Paris mantu ja function no ndeta function by that sama kwanja bantu kwena mukimo tauga function fashion uga fashion ndio function wekiava na turea unda fashion fashion yeah make it yani I like fashion don't go ringete make it look fashion yeah make it okay mbiyo renda kuwa mukimo na pirao pirao
mukimo Ntitegera na nyama. Teto ingi karatasi na gaka kangatheti. Na nyama? Mukimo na nyama. So unfortunate kirangu gaira ndugaira mantu ja mekire. Fashion. Anyway, utiena thina bwega muraithĩria wa Meru TV na mbuga nase tuwithira tukiumagarukaga kengo tugicokera tukiwa tugicokagira na mugeni wetu wa ntugo ndagitari kengo tuina mbere kwiwa tukiara twatigire muno turiaririe cancer yaku tukwira ngi twategerere cancer ya cervical. Ntu ya mbere twambiri na breast cancer ya nyonyo twayira nyonyo acheta wata otumba ocheta breast ike ntage cheta nyonyo Mike yara why not nyonyo cancer ya nyonyo angani uendete mantu ja mantu makali mantu mariko ya turi tu cheta wata na Meru Kiswahili cheta wata Tiga ko video interrogation. Anyway, Maybe jeni wo kwenda cheta u. Nyama ikini wa kwenda cheta u. To cheta u. Enu yambere alafu twayira ya chene iriko. Cervical cancer. Emunde twaitorithire cancer irumerete antu arume ira chira ikiromera antu arume mono. Throat cancer. Era of which daktari kulingana watu eromageni nyantu arume na ekuru ibonde ende arume mono okay sawa wona twachokera tugachokera na ndagitari Zekiri kengo kaina mbere kuigwa gitu taragiria maingi makonena murimu wa nyimba na ikio gitumi tugire murithiria kanyamukara tuko thomithia kana kathaimo ko kuwata kuma ke ndagitari etigira ati no kinyanira mataro marago tunenkera mataro mo tutethia nansi at least kagita karoke gwa mwire waku wina assign na ukauye chibitari kuonerwa tiga kiria unywa painkiller kana mara moja ukiugaga ikawethire mawana chucho no abu ana chucho anyanya chucho na awe tukwimite ya nyoye yetu 40 watu mwikiongoka wachamukiro 40 mbere tora watwikide ndikana kwironda mutokero twikide gitongoro kira kia magura wachinikana unyura kitongoro kira kiraya kira kia ngiri tora ndaikira ro nyanya gatora tusinikana unyura na alafu wachinika kwa karata kanu kira nini wiga utonyaga mutojo kabu kiongo gitumaga kwa windawa njega muno ya kiongo gitumaga ala nkomenya ntentire anyway gatuma garuke kidogo kagita gatekuraya tukethirwa twicokagira kaingo twethirwa tukiaragiria mantu ma ugima kawethirenio bambitaga ni famina zo kimathi mimi tawaransi ndogo nitushokerete